سلااو ڕێزی خۆشەویستی بۆ هەموو بینەرانی ژن تیوی بەخێراتنتان دەکەین بۆ ئەم بەرنامە. ئێمڕۆ مەجاری بەرنامەکەمان سیە حەزیران یا مانگی حوزەیرانە. لەم بەرنامەدا دەمانەوێت وەفاداری، جانبەخشی و فکری ئازادی شەهید زیلان بنرخێنین و سەبارەت بەم بابەتە گفتوگۆیەکمان هەبێ لەگەڵ میێوانەکانمان. هەروەها بە گەرمی پێشوازی دەکەین لە میێوانەکانمان. ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کەژار هەوا ڕووکە نەغەدا و ئەندامی فەرمانداریە هەپەژە هەوا ڕۆژین فەسی. بەخێربێن. هەوا ڕووکەن نێرینی ئێوە لە سەبارەت بەم مانگەوە چییە؟ دەستپێکی ji بووی مەها حەزیرانê em bejna xwe li berdem hemû şehîdên taybet mehê li kesaetê heval Zîlan Zeynep Kınace û Zîlan Pepû li hemû şehîdên azadiyê li meha Hezîranê û tewahî têkoşîna ku meşandine di tevîne bi xêratina we jî dikin. Bi rastî jî demên taybeta wekû Jin TV girîngî dayîna hem şehîdan hem têkoşîna jin ji bo me jî ciyê nirxe. Dema mirov dibêje hezîran bi rastî jî tenê wekû mehekî pênasa nakin em. Em behsa dîrokekî dikin. Yani li nû şeşan heta roja îro serdemekî nû hat avakirin ya da serdemekî nû dest pê kir. Vê serdema nû bi çi rengî dest pê kir? Mirov hindekî dikare carekî dî vegere dîrokê. Esas di dîrokê de yani di derketina mirovahiyê heta roja me ya îro gelek gavên cuda cuda hatine avêtin. Li heman demê de yek û pêşengtiyê dike jine, yek û aliyê fikir de pêşketinê hem ji bo jiyana mirovahiyê, hem ji bo xwedîkirina mirovahiyê, hem ji bo li aliyê sen'et bigire, li aliyê têkoşînê bigire, li aliyê parastinê bigire, aliyê hezkirinê bigire, civakbûnê bigire, jin pêşek dewe dike. Bi rastî jî merheleyên dîrokê dema em mêze dikin gelek navê jinan em rûbirû dibin. Pir caran bi navê staran tên pêşiya me, pir caran bi navê mahbanûwan tên pêşiya me, pir caran bi navê înanan tên pêşiya me, bi navê kîbelan tên pêşiya me. Yani mîtraye û anahîtaye silsileya ku em vedigerin lê mêze dikin kesên ku çi kirine bi çi vesfê hatine binavkirin. Pîroz hatine dîtin, wekû xwedawend hatine binavkirin. Ji bo wê jî girîng e ji bo me bi taybet tevgera Apoyî serdemekî nû dema dest pê dike esas carekî dî vesfên jin tên kirin. Bi taybet serdemên nû tên dest pê kirin, kesaetên nû tê ava kirin, jiyanekî nû tê ava kirin, ciyekî ku fetisandinekî hebe teqandinekî nû tê ava kirin. Ya tevgera me de jî rengekî bi vî avayî heye. Ji bo wê bi rastî jî ez jî li gel vê nêrînê me em tê de jiyan dikin ji ber ku dibe qenaetê me li vê rastiyê be, li vê heqîqetê be. Her mehekî ji bo me tijî ye û her mehekî sadî sad pêşengê xwe hene. Hevalê mêr jî hene, hevalê jin jî hene. Em tenê behsê heval belkî niha li kesaetê her du zîlanan em ê behs bikin lê bi rastî jî pêşengên ku li ser vê axê derketine li mêr û jin pêkhatine dîroka me ya tevgera Apoyî tijî ye. Ji bo wê meha Hezîranê jî yek ji wan e. Niha dema komploya li hember rêber Apo tê kirin esas çemberekî pir teng ji bo vê tevgerê li nav bibin tê avakirin. Ji li vê çemberê de em ê çawa şer bikin, çawa têkoşîn bikin, qesta canê rêbertî tê kirin, li vir de gerekî çalakiyê gerî la çawa bibe, şerê me wekî gerî la çawa bibe, em ê vê çawa la derxin, pêwîstî bi lêhûrbûnekî taktîkekî nû heye. Ji bo ku me got li dîrokê de jî dema merheleyên ku rûbirû bûne kî derketiye pêş herî zêde hûrgilî fikiriye em dibînin jin e. Ji bo wê heval Zîlan yek ji wan hevalan e kî fetisandinên ku em bêjin li aliyê çalakî û lêhûrbûna ku ji vê tengasiyê vî komployê vala derxî tê çi bike heva Zîlan li wan kesaetan e ku hûr difikire û rê li ber gavekî nû vedike rastî jî. Ji bo wê çalakiya heva Zîlan tenê vala derxistina wê jî nebû. Esas mejiyekî ew qas kevnar yê desthilatdariyê heye dixwaze rêberê mirovahiyê li nav bibe, tu nebike. Li kesaeta rêberekî bi vî rengî dixwaze artêşekî ku civakan azad dike li nav bibe. Artêşa ku jin tê de pêşenge li nav bibe ji bo teqandina vê mejî bû li heman demê de. Li kesaeta vê mejiyê serdest jî
civakê ki desthilatdar ku aliyê mêrsalariyê de em bêjin pêşengtiya serdestiyê dike, jin tune dike, ciwan tune dike, nêrîna azad tune dike, vê jî teqandine. û li heman demê bêdengî jî, pêşiya bêdengî jî vekirine. Li heman demê de êdî heta vê derê bû li vê şûn de û nikarin dengê azad bibirin û nikarin rêberê azadiyê însanan tune bikin û nikarin çi dixwazin bikin. Ev na hemû cewabin ji bo hêrişên ku hebûn. Ji bo vê heva zîlan li meha hezîranê ji bo me sefheyekî nû yê tarîxê vekir û li heman demê de jinekî çawa dikare bifikre li vê ya ku heye zêdetir. Çawa dikare xebat bike, çawa dikare sekinê xwe ava bike. Paşverotiyên ku li kesayeta jin de ava bûne, xizmeta giştî ya mêrsalariyê dike çi ne, vane hemû birebin pirsê. Ji bo vê rêbera ku esas çi kesayetekî dixwaze li jin de derxe holê viya nîşan da. Beriya wê jî hebû rast e, herî zêde em behsê meha hezîran kesayeta heva zîlan dikin çünkü heva zîlan wekû xwedawenda me ye. Rêbera ku jî pênasa dike em ji vê xwedawendî vesfa wê çi ye? Bi xwe xulqandin, bi xwe dîtin, bi xwe vê hêrişê vala derxistin, bi xwe tiştekî derxistina holê ye. Vesfa wê ev e, nasnameya civakekî ye ya têkoşînekî ye. Ji bo vê heva zîlan tiştî ku difikire ev e. Yani ez dixwazim ji çanda ku kesayeta jin xizmeta wê dike derketinekî bikim. Yani bi vê çalakiya xwe ya fedayiyane ez ê bibim agirekî ji bo li navbirina zihniyetên paşver û hemiyan. Veya devlet dibin, veya zihniyeta civakê dibe ya ku bin bandora desthilatdarî ye, veya kesayeta jina kole dibe, kesayeta mêrê kole dibe, ez ê li nû de ava bikim. Ji bo vê heva zîlan ji bo me nasnameya li hezîranên de serdemekî nû nasnameyekî nû e û li heman demê olgoyekî nû e, li heman demê felsefeyekî nû e, li heman demê taktîkekî nû e, li heman demê jiyanekî nû ye, wateyekî din ya jiyanê ye. Ji bo me em heva zîlan û meha hezîranê bi hev re yek digirin dest. Yani dema dibêjin hezîran hevala zîlan li ber çavê me wisa zindî dibe, li heman demê de rojane jî pîvanê jiyana me ye bi rastî. Heva zîlan pepûle jî dema tê tevlê dibe, beriya ku tevlê bibe navdengê hevala zîlan dibîse, sekina heva zîlan dibîse, biryarê xwe li ser vê esasê dibe pir kûr jî nebe destpêkê ama li ser vî têkoşîna heva zîlan tê tevlê dibe û navê xwe jî dike zîlan xeta xwe ya ku dixwaze em bêjin diyar bike pê de bimeşe jî ya heva zîlan e. Ji bo vê fikra azad, jina azad li kesayetê heva zîlan da esas dixwaze ji xwe re esas bigire. Ji bo hemberî rejîma sêdare, rejîma dagîrker ya Îranê bisekine, dibe sekinekî vekê ya heva zîlan li xwe de ava bike, bi vê îddiayê jî gavan davêje. Ji bo vê heva zîlan jî li Rojhilatê Kurdistanê vekî helqeyekî temamkerê sekina heva zîlan Zeynep Kınaçî ye. Dema sî hezîranê diçe heva zîlan carekî dî bide naskirin. Civîn çêke kesayeta heva zîlan li Rojhilatê Kurdistanê carekî dî bîne bîra her kesê ki bîra kesê jî naçe. Bi vî rengî têkoşîna heva zîlan aliyê welat parêzî dixwazî bibe, li aliyê têkoşînê şar dibe, bi taybet jina azad dibe kî ye bide naskirin. Diçe civîn çê dike li vir de dewleta Îran hêriş dike heva zîlan bi vî rengî jî şehîd dixe û piştra cenazeyê heva zîlan pişt teyrê girê dide dixwaze nav bajaran de bigerîne ji bo ku wekû ebret tu jinekî cesaret neke xeta zîlanan berdewam bike. Lê bi şehadeta heva zîlan gelek hevalên me tevlê dibin wekû hevalên jin tenê ne xeta ku şehîd ketiye li Merîwan hemû Rojhilatê Kurdistanê û li nav Îranê jî tevlêbûnê ku çê dibin navê zîlan li xwe dikin. Yani sekina heva zîlan pepûle ku xeta zîlana mezine olguyekî herî berçav e ku bi rastî jî dihêle jin beşdar bibin navê xwe bikin zîlan. Gelek hevalê me ye şehîd jî henekî niha bi nav zîlan û yê jiyan dikin hene têkoşîn dikin. Ji bo vê li Bakurê Kurdistan heta Rojhilatê Kurdistan çar parçeyê Kurdistanê wisa ye. Fakat em niha xeta her du em bêjin sekina her du zîlanan ema digirin dest li Bakurê Kurdistan heta Rojhilatê Kurdistan êdî jinekî ku sekinekî nû raber dike derdikeve holê. Têkoşînekî nû raber dike derdikeve holê. Ji bo vê jî em hemû jî bi vî rengî tevlê bûn. Yani bi vê sekinê tevlê bûn, bi vê naskirinê tevlê bûn.
ما خواست ام وی خطه دا بمشن ام دخوازن لایق بن لوی خطه بمشن جبوی و حزیران جبوی ما واتیا براستی گاوه نویه هر جاره دا ما حزیران ته ام جاره که دیل خو مزه دکن مشا خوی آزادی مزه دکن تکوشین خو مزه دکن ام رخنداین تشتین نبس خود دن گاوین کو ما آویتنا ام دخوازن هیم مزن تر باویجن تشتین کو ام بونه جوابه نبونه جوابه چیه لهمبری سکنا حوالا زیلان پپوله حوال زیلان مازن ام چاوا مخو آوا کریه وکی جنه که آزاد تکو شینوان کو براستی جی لهمبر داگیرکریا دجمن لهمبر بتایبت سیداره رژیم بتایبت او زختا کل سر جن هیا لإیرانه ما چی کریه یعنی خطا زیلانان و ام بجن مها حزیرانه ویا جمرا پیناسا دیکه ام دکارم بکرتی جبوی مها حزیران و بجن هوا روژین وەکی تێتە زانین ڕێبەرتی دەڵێ زیلان فەرمانداری منە ئەمە بە چه مانایەکە؟ نها هەڤە ڕووکەنجی بەس کرد یعنی ڕێبەرتی چما دبێژە یعنی تشتێک و ڕێبەرتی دبێژە و تشتی دخوازە وەرە پراتیککردن هەڤە لە زیلان دەمێدا فام دەکێ ئاستا فامکردنە هەڤە لە زیلان و وەتەدایینا هەوالا زیلان تشتی کو ڕێبەرتی دبێژە دەمێدا پێکئانی ناوێ مثلا یعنی ئێرشی کو سەر ڕێبەرتی هەبوون هەواڵ زیلان پر زوو فەرق کرد پر زوو فام کرد یعنی پر زوو فەرق کرد کی ئێرشێکی پر بەرفرە و سە حرەکەتە ئازادی هەیە و هەمان دەمێ قڕکردنێکی سەرگەلی کورد هەیە و هەمان دەمێ سەر ڕێبەر ئاپ و کۆمپلۆیەکی پر کور هەیە ji bona ku vê komployê vala derbixîne ji bona ku rastî jî heval jî got ji bona ku xetimandinê temelê tektik da vebikê yani îko vê demê digotin gerîla nemaye gerîla nikare şer bikê gerîla nikare gav bavêje nikare berxwe bidê heval zîlan got gerîla dikare gav bavêje gerîla dikare şer bikê gerîla dikare hebûyîna xwe mayende bikê hebûyîna xwe ava bikê û dikare pêşengtiya xwe pêşengtiya gelê Kurd bike û xwedî hebûyîna gelê Kurd û xwedî hebûna dîroka xwe û civaka xwe derbikeve yani heval ji ber asta famkirina heval zîlan rêbertî dibêje ew fermandarê min e ji ber ku heval zîlan yani bi xwe fam kir خوند درخصا نبوینه و ارکی دمی چیه ارکی ملیتانتی وی دمی چیه بخو بریاری ویدا بی کو بسکنه هندک شرا بیجن پیوسته توی چالاکی بکه پیوسته تو سابکی و هول زیلان بخو او خطری که هنه بخو فهم کر بخو جی خواست پیشیا وان خطریا بگیره yani aslında fam kirina a rêbertî vegirêde yani rêbertî çi qas baş fam dike çi qas baş tiştê ku rêbertî dibêje dixwaze pêk bîne ji bo wê rêbertî dibêje yani ji bo navê jî yani de israrkirin de artîşbûyîna jin de aslında heval zîlan ew pir baş derxistibû zanebûyînê yani jin dukara anca xusa xwedî hebûyîna xwe derkeve ji ber ku ew êrişî ew qeso kûr hene serdahatinekî ew qeso kûr heye de yani tu artîşekî dunyayê de heye niha artîşekî dîtir na artîşî çî nebiye yani yani ev cara yekemîn di hereketa azadiya Kurdistan da çî dibe yani hereketa apûyî da çî dibe ew pêşengtiya bi hezara hevala yani beriya heval زیلانجی یعنی حوالی کو براستی خطا فدای تیدا مشیانه پیشنگتیا تکوشینی کرنه پیشنگتیا جنا آزاد را اصرار کرنه یعنی خودی دیروکه که آوا کرنه و که حوال سارا وانا همو میراسه که که حوال سارایان آوا کریه دوی راستیه دا جه ریبر آپو دو بیجه حوال زیلان فرمانداری منه دو بیجه انجی اسکری امر ویمه یعنی هوال براستی جی یعنی هوال زیلان قموتی که ام ده دا ام بکاربن
پیش دا بچن ده دا ام بکار بن سرکفتن قازانج بکن یعنی ام تنی نمشن ام سرکفتن قازانج بکن یعنی ام سرکفتن چی بکن ام جبوینا گلکی کو وی دمی او گلکی کو او قصا باسقی او قصا hani تنبوینی را روبرو دمینه کوچبری را روبرو دمینه زمانی تا قده خده به ناسنامه تا تونه که یعنی تو به بریار تو خودی لیدر بکی و تو پیشنگتی هایی بکی یعنی حوال زیلان او ادعا دانی یعنی او ادعا دانی چه ده بلا ببه ام خودی وی دیروکی درد کن چه ده بلا ببه ام خودی وی تکوشینی درد کن و چه ده بلا ببه ام نه هیلن ضرر بگیجه ریبرتیامه یعنی جبون اویجی مثلا ریبرتی براستی جی یعنی ریبرتی جبوی هر شهیده کی واتای کی پر جدا دانی اورته جبوی هر شهادت کی کوچی دبه ریبرتی حمله کی نودا دست بیده کی و به وی حمله نودا شورشک آواده به اصلا شورشکی چی دبه یعنی جبوی حوال زیلان جه همان دمیده نوسا یعنی جبو نویجی از دکارم بینا بیجم یعنی ریبرتی واتای کو ریبرتی دیگه است کارم بیجم هاورو کن سیاست رژیم ایران برانبر جنان چون هات دسنگینن و هم سیاستانه چه کاریگری کن لسر جیانی آزادی جنان و هیا بله یعنی سیاست رژیم سداره براستیجی نتنه دولت ایرانی همو دولت که هنه سیاست که خو هم بیشن چارچوبی که سیاست خوی قیزوان هنه که سرکوت کرنه کمالگه لهمان دمیده به ما هشتنه حتی داگیر کرنه تمام دستکفتی گلانه دیروکه وانه هبونه وانه ناسنامه وانه اجبوی و رژیم ایرانی جی یک جوانه فقط ام ویاجی بیر نکن یعنی ایدی رژیم بوان کریار خو هر دستپیکی جو سابو نکنها دستپیکی در جی ایدی روبروی ام بیجن آوابون خدا حتی روژا میا ایرو بردوام روبروی نرازیبون گلان جنان دهات فقط به دمه را او نرازیبون گهیشت آستکی که ایدی گل جرا بیجه بسه نابه یعنی اشترا بسه ایدی ام نکارن و جاوه خوش بی بگرن و که هون دزانن لوان دمین که ام بستکن جی گل لک سرهلدان گل چه بون یعنی یاسه کی کو جمهوری اسلامی آوادی که لسر پشتا جنه ام دکارن راحت وی بجن جبوی ویجی روی جمهوری اسلامی ایران جنه لجن دایه ایلی کسات جن اساس هیرش همو جواکی کر جبوی وی دقیقاً به وی مهیجی گردایه حوالا زیلان دما کو وی روشا جمهوری اسلامی ایران دبینه اساس خط راست چاویه هل دبجیره ما گود بحث زینب کناجه هوا زیلان مکر لوردا بریارا هری راست چیه دبه مرو بده مثلا رژیمی که بوی رنگی ماوی که پر دریجه هم لسر کاره دما هوا زیلان زارو که دبینه مالبات خود ما مزن دبه روشا مالبات خود دبینه روشا باجار کوته ده ولات کوته ده جیان دکه دبینه یعنی جبوی ویجی هستا ولات پارزی دبه از لوی داره چی بکم جیان دکه مثلا دما مرو وی هستی جیان دکه از چه حل بجیرم دبیرا مرو هوالا زیلان زینب کناجی دبیجه از جیان پر حز دکم جبوی وی چالاکی کی بوی رنگی دکم مثلا او باندور لسر هوا زیلان جی دکه از جیان پر حز دکم لی جیان چما آقاستاریه مثلا جن چما تونیه یعنی بجسته هیا فیزیکی هیا لی تونیه لهمان دمیده نکاره حس بکه نکاره حز بکه نکاره بفکره نکاره اراده خو نشان بده بریار نکاره بده در حق بدن خو بیله حجاب بگره حتی زواج بگره حتی زاروک حتی پیوندی جنسی لگل مرد بیله حسکرنا مرجی بیله قانون کی دیار دکه وی چاقه از کدره ده همه مثلا هوا زیلان وانا دبینه جبوی و دمان بحث جمهوری اسلامی ایران بکن گره که امتنه چند سالکی ننرخینن هندک تشتی کو کریه داگیر کریه دا ایدام دکه نبیجن زراوی جیانه دا چه قصفت ساندیه تاریتی دا هشتیه تونه کریه اساس هوا زیلان ویده دید براستش هیست کر دمار خدا هیست کر لسر جسته خو هیست کر هر لحظه جیانه هیست کر لنزیکون خانواده بگره حتی هر کسی لناف جواکی دا هیست کر دید
از چه بکم جوه دو از چه بکم او قاز جیان تهیست کی خوشکه او جیان خوشک لکو داره چما کتیه وی روشه جبوی به سیاست رژیم ایرانه سیاست کی تنه تنکرین بو لسر بینگه تنکرینش خو آوا بویه یعنی لسر بینگه قرکرین آوا بویه لسر بینگه نه حساب نکرین جنیا هبون جنیا جیان آوا بویه یا جوانان جیان آوا بویه جبوی به حوالا زیلان پپولا یک جنین کو رن نشاندار بو یک جوان بو وگرنه گلکی جوان جنین بوی رنگی هنه لی ما مذکر کی مثلا درکتنا هوا زیلان چالاکی هوا زیلان ما بحث کرد تولبون چه بویه او بخو لهر خانواده کی ل ایران داجی آسوی کی نود دا آوا کرن یعنی او جنانه چما برای خوددن چیا چما دخوازن شر بکن چما چک دگرن چما خو فدا دکن چما دجمن گرید ده سری نوا همو باجر بی خدا دخرکینه بدن ایمان پارچه دبه برین دبه شهید دکوه یعنی خوین دچه ایدی جسته مرو پارچه ببه یعنی چه ترسکی آوا بکنه ترسیوی son da ku ez ê tola wî hilgirim û ez ê tola netinêvî hemû gelê xwe rakem tê bîra jinan tê bîra ciwanan mesela eva tê jiyan kirin yani ji bo wê asoya nû bi xwe eve ye asoya nû yani ez êdî pêştir ça difikiriya wisa nafikirim wisa mêze nakim û ez ê wisa neaxivim jî ez ê wisa biryar nedim jî ez ê curekî dî bidim Hevala zilan ve hattı diyar kir yani ve asuye diyar kir. Siyaseta Cumhuriye İslamiye İran be tekoşineki mazın, be şaraki mazın dikare verekirin o jin lemale belki ve bixoji bihistibin berdevam jin xudi şevtine. Mesela ev jin çima xudi şevtine. Ne tişteki başa xobakuji bişevtini. Le itirazeki hele virda. Fatisandineki hele virda duxaza derkeve ve ça derkeve. Genceki rad beseri xorad ke ya da xanımları xod digre diçe Avrupa. Çima diçe Avrupa? Levan avan dixanıqa. Diçe ve dere diba xulame begane yan. Tu eveki nırxaki nadın. Haneki xol dikin biçuk dibinin her rojlatı navin ve ditine. Belki beşeki gel da ve nebe gele roj ava yen bejin ya Avrupa işte Amerika vana ama prani xove mezekir ne heye? Nazan dibine, xulam dibine velhasıl ve kiviye. Ejboy ve çima eveki usavare jiyan kirin ki? Çi dibe ve cari beri xod de tekoşine, xobu pareze. Heval rojin amaje peki rast de. Tu despeki dibe asuite fikrandine hebe. Ronahi hebe tu mezebiki. Bu fikri bibini lehemberi vi derkevi. Kesayetin bivi rengi çi diken jin radı bejin xo ne şevtine. Şevtandın şaşet tu ne dibi. Neçe derve tu ne dibi disaji. Tekoşin bike. Çi bu le İran'e avane hemû bandorê xwe hebûn felsefeyekî jiyanê hat ava kirin birdoziyekî yê zanebûnê jiyanê hat ava kirin li vir da çi kirin herkes berê xwe da têkoşînê serhildan serhildanan çêbûne dervey heva zilan jî gelek kesên pêşeng dervey me jî hebûnekî li Îranê da em bêjin qet me wan nas nekirin jî feqet navê wan piştre derketin pêşengtî kirin xwastin çi bikin xwastin gel têkoşîn bike feqet yê kesayetên wekû heva zilanan çi dikin li vir da demdirêj xetekî ava dikin stratejiyekî ava dikin zanebûnekî ronahiyekî hin cudatir didin ji bo wê têkoşînê ku li hemberî Cumhuriye İslamiye İran siyaseta ve ya qîzeven ya dije gel dije jin dije ciwan dije zarok dije aborî dije siyaset dije nasname nîşan kirin çi bû derketin destê xwe dan hevdû bi hevgirtinê xwastin vê siyaseta qirêj vala derxin min wekû destpêkî jî behs kir yani avabûna Cumhuriye İslamiye İran bi xwe avakirina saltanetekî bi nav İslamî bû ki hemû gelan nirxê wî welat bi xwe nav tarîtî de bihêle nehêle kes tiştekî bibîne ji bo wê heta roja îro dewam kir ama gel çi kir em dizanin şoreşa jin jiyan azadî dest pê kir çanda ya da felsefeya jin jiyan azadî bingeha xwe jî çi digire xeta zilanan digire şîrîn elemholiyan digire gelek hevalên me yedin insan em dema dibêjin hevalên me têkoşînê tenê çiya da nebûne herkesê ku têkoşîn dike asûyê wî yê şoreşgerî heye li heman demê de însanekî ku dixwaze bi rihekî şoreşgerane bû guhertin û veguhertin têkoşîn bike hemû wekî hevalên me ne yani em
دست خوددن هوری هون جبوی وان انسانان چکرن دست خودان هودو فلسفه جیانا آزاد سر خور را کرن به دروش مکو هوا شیرین لزندان دا آوید هوا زینب جلالیان لزندان دا آوید و همو کسین دن یکوان شوپاندن هوالین هوا شیرین کو لزندان دا دیوار زندان همو کرن دروش ما به هر کس ببینه جیان آزادی چیه نوارو که بی برخودانه جیان آزاده بواته جیان کرنه بناستامه خو هبونه خو جیان کرنه زندان و گراندن اکادمیین جیان آزاد سری هلدات چه بو شورش جیان آزادی دست بکر شورش جیان آزادی زستان در بازبوی جی سرهلدانه که مازن چه بو هر چقاس قتل عام چه بن شهادت مازن چه بن لی جمهوری اسلامی ایران کو خو هیچ ندبایا بروخیا ندبایا هیچ به هیچ شوازه که هلوشاندن راستی نکو لیدان آمریکا و اسرائیل هلوشان اساس گل و جمهوری اسلامی ایران و سیاست و هلوشان جبوی و سیاست قیزوان یا جمهوری اسلامی ایران برماهی خوی هشتی را گل چکر گوت نه و وی خطه هلبجارد نه خط تاسل ایران و روشلات کردستان دا به دروش ما جنجیان آزادی پیشنگتیا لناو امبیجن هول راکرین ذهنیت سردست یا جمهوری اسلامی ایران که جبوی و جمهوری اسلامی ایران ادی نوک بره و بکار ببینه نمایه و پیشارو جی نکاره خوب بگوهره براستی جو گوهرتنا نکاره آوا بکه جو خواهی گلک جوانا جو هول رابونه اوین کو دعای پیشارو جکی لودکه روشلات ناوین دکرن اوی کمان جی راسته کس نینن بیردوزیه که وانا جمرو نکاره وصال جرزی حساب بکه جبر کو در وجه حساب لسروان هیا کو جاره کی دی برنگی کی دیوان درخم پیش لی او گل ویره نده او خط آسوین کو آوا بونه ویره نده او میزکرنا کو نهال روناهیا هشمندی آزادی کو جنا کرد پیشنگتی و دیگه همو جن پیشنگتی و دیگه فلسفه و جن آزادی ویره ندوی جبوی و مروبوی سیاست جمهوری اسلامی ایران دور جواک نکاره بگیره دست کاره بیشه هوا رو جین رولی جن و جوان لگورانکاری ایران و روشالات کردستان دا چیه؟ یعنی جبوی رولی جن شو هوا روکنجی بس کر آستا تکوشینی یعنی نها ده همو سیستم دا ده همو دولت دا ده همو ریخستنا دا ستونه کی که دهیله سیستماته سر لنگا بمینه سیستماته هر بچه مزن ببه برفره ببه ماینده ببه چیه یک جنه یک جوانه یعنی اگر ده سیستمه کی دا پیشیا فکر رمان جن و ببه و پیشیا اراده جن و ببه و او جن دکاره گلک گاوی مزن باویجه دکاره گلک گوهارتن مزن جی چی بکی همان دمی جوان جوسایه یعنی و سر جوان آجی نها وقتی دنیرخینن ام دبیجن ده سیستمی دا بطایبت ده رژیم ایرانی دا جبر پرسی و جبوی نوا گورانکاری ایرانیه یعنی جوان زیده تر یعنی همان وک جن دبن زحمتی دایه و وک جن دبن اصلا بن قركرني ده يعني نهيلا او جوانتي خو جيان بكي نهيلا او جوان بفكره و جبوي كو بكار با پیشنگتیا جواکه کی نو بکی جواکه کی ای براستی جواکه کی تازه پیشنگتیا بکی نهیله یعنی جوان گاوک باویجه سرد تپسینه جوان گاوک باویجه مثلا یا ای بگیره یا ای باویجه زندانا یا یعنی کریاری جداتر سرد ده مشاندن تایبت ده ایرانی دا او سال داوی یعنی او ماده هشبر ایکو بلاو دکن و سر جوانا پر بلاویه و سر جوانا جی تأثیری که خوی پر مزن چیده کی چه تأثیری مزن چیده کی یعنی جبر کو مجبور دکی مثلا ریکا کو جوان بکار به نوا جواکی دا پیشنکی بکی نینه و ریکا کی کو جوان بکار به راستی گور جوان یعنی جیان بکی
همو حقی و همی سر دا قد کی نهیلا که وقت دخوازه جیان بکی وقت دخوازه که بخوینه وقت دخوازه پیش دا بچه همو تشتا سر قد کی دخد نوا چنبره کی دا از تر حیا کدری درفت جیانی بدم تی جیان بکی حیا کدری حرکت بکی گور فکره کی که از دبیجم جوان نمجبوره گور فکره که ظلم سالاری هزار سال بری بمشه يعني جن گنج نه مجبوره تشتی کو او سر دایت مدیکر گوروی بمشه يعني جبونا ویجی جن دخوازه براستی عقل خوبش خلینه بخلقینه خلق کار به دنوا جواکی دا رول بلیزه پیشنگتی جواکی بکی يعني دوی مجاری دا ایران پر زیده درفت ناده وان جوانا درفت ناده يعني یا يعني ایدی اوساد لیدکی چوا دا خواندن دا بلا ایدی عاجز بوین جوانا چید با جوان زیده نا چنا خوی نیجی يعني جبر اوسالی کری ایدی عاجزه بیزار بیه يعني بیزار بیه او کریاری که رژیم ایرانی سروی جواکی و سروان جوانا ده مشاندن بیده دبان دخوینه جی اما هم دخوینه هم تشتک فرناکه اره هم جی تشتک نهله بکه راست عین یعنی درفت ناده درفت ناده یعنی مثلا اگر بخوازه به اورنه اینم بیجن دخوازه دیروک دخوینه یا ده فلسفه دخوینه یا ده مثلا جنگه دخوینه يعني وردا يعني درفتي كوجي رابدي بخوينا نينه يعني برشاس بكي مثلا گاوك باوجه هندك ليكولين بكي هندك پیش دا بچه گاو باوجه مجي وي هندك فرح ببا یا دا در دور خو جوان کوم بكي پیشنگتیا جوان بكي برشاس بكي سیاسی لیدی یا دا ویجه زنداني یا جي مثلا قدخه اك سر دداني ایدی او جوان نکاره کار بكي يعني نکاره گاو باوجه نکاره تشتكي بخلقينه يعني همان دمي جبوي جنجي وصايا جبو ناويج يعني گهارتنك دبو ناوي سيستمي دا لازمه گهارتنك دوهانو گهارتنك دوها برفره بفكره گهارتنك بكار بمافي همو اي جوانا اي جنا اي همو اي جواكي ناو خدا بگره بحرمت به يعني مثلا سيستمكي برانبري مافي مروا بحرمت وي نبه اي چابه يعني گره گوهرتن تیدا چی به برانبری ما فیجن گوهرتن تیدا تونه حرمت نینه یعنی حرمت هاوی نینه یعنی جبون هاویجی یعنی تن جبوی خویه تن جبوی خواه دده مشانه مثلا تو خدمت هاوی دابی درفت ددیته تبوی وی بشو خلی خدمت بکی درفت ددیته پیشت ودکی یعنی آنها جو ساد که مثلا یعنی جن را دبیجه توره آجانتی بکی و توره ببه بسیج و تو خدمت من دا تو کار بکه در فتی ته هیه اما اگر تو خدمت من دا نبه برتکی ته هبه تو تشتیک و از دبیجم تو قبول نکی است بگیرم جی است تخم حبسی جی است سنگسار جی بکم از تا اعدام جی بکم جبوی مثلا صدا جن هیه یعنی زندان ایرانی دا بن مترسیا اعدام دایه صدا جن تی دا هیه و وان جنا سوجه کی جدا نکرنه یعنی توش سوجه کی جدا یعنی برانبری وی رژیم نکرنه کی حق خوی خوازایی خواستیه حق آزادی خو خواستیه حق ای بیان دو خوازه حق نفس بکشینه دو خوازه یعنی تو نه حال نفسک بکشینه مثلا یعنی هندک یعنی درفتی ای جداتر تجیرا مهیا بکنی نکی دو آستا بکار به يعني هم يعني اگر تو زانبوینا تا چی بو تا خو ناس کر تو دکاری خوب پاریزی اما اگر زانبوین نبه کریاری کو سرتین مشاندن نکاره تام معنیک بده دنا هفدو در بخینه و نکاره بپاریزی جبونا ویجی یعنی یا تو خو بپاریزی تی خودی نرخ خود در بکوی تی خودی دیروکا خود در بکوی بسادا جنی کو روی دری هات اعدام کردن هیا ایکو خون رجاندیه هیا ایکو نها بر خود ده هیا یعنی تو بزانبون خودی وی بر خدانی تی در بکوی تو خودی وی بر خدانی در بکوی تو دکاری گوهارتن جیتی دا چی بکی یادی تر به یکیتیا جنا یعنی یکیتیا جنا جی چا چی دبه یعنی منگوت یعنی براستی به زانبوین به فلسفه که زانست به فلسفه که
براستی بکار بهانه پیشنگی یعنی هم در رولا ایرشی کسر ولاتی وی چی دکن جبر کجن ولات پاریزی خود دجن دا پر کوره هم ایرشی کسر ولاتی وی داگرد به و هم دکاره یعنی به شکل کی فلسفه کی ده راست فلسفه کی ده کور ده عادلانه و دکاره پیشیا وانه جی بگیره و پیشینگی کی ده راست دکاره جبوی جوانه جی بکی جبوی جوا کی حمی جی بکی یعنی درول جن دوی مجاری دا گرینگه جبو نویج مثلا دجمن دخوازه هر د شخص جن دا مثلا سیستمی خوب درونش کندن د شخص جن دا مثلا هندک گوهرتنا شخوره چیگه چما مثلا دنها جندکی آجاندکی یعنی دبیجه تبخوازی بیش جوا که تو تونه بکی تو دست بکی گره جن تونه بکی یعنی تو دخوازه جوا که لی بدی گرک تو جن لی بدی یعنی تو جوا که رش بکی گرک تو جن رش بکی یعنی جبر کو بنگهی جوا که جنه آوا کری وی جوا که جنه یعنی کسی که نها نکاره وینا این کار بکی بیش تشتکو سالینه یعنی آوا کری وی دیروکی جنه یعنی پیشنگتی وی دیروکی یعنی دبه یعنی هانی مروواهی جی نه وی این کار نکن رول دلیزه افتی که تشتک جدایه اما یعنی بنگه هیوی دا درولا جن پرسرکه یعنی جبو نویج یعنی دخوازه دست بی که جبوی که aslında evite hebuyinate tünne biki irişi her zide serjin de bi yani ev yani hani devi davida de sene da du zaruk meditin az bawarım ve jiditin o babaki xistiya xaniye ki da be meha işkence kiriye yani evtene kiriyerek beraber vi zarukini neki ev mezinkirina da salatariya xoye اقتدار خویه یعنی دولت چه مثلا سر جواکی سا دخوازه ترسا خو بده رونشکاندن هبوینا خو بده رونشکاندن بیجیشته از همه اثر لنگامه جاوی جواکی ده ترسینه جاوی امروان ده ترسینه بتون سر داده چه اصلا ده مالباتی دا جی همان دمی او کریاری که زلام سالاریه دیدن مشاندن جی اوه یعنی مثلا دو زارو کچگو نهیویه جبر که کچه جنه سبی تشتی که تدبیجه قبول ناکی سبی تشتی که تدایت مدکی ایرت بکی و آزادیا خو حسیایه پی آزادیا خو داده چه تشتی که تدخوازی سر دخت بکه کولتیا که سر بده رونشکاندن قبول ناکی خودی مافی خود درد که و جبوی تو دخوازی وان کریارا سر بدی مشاندن او یعنی تنی نه او اصلا او نه اوی ویزلامیه جی یعنی او پرورده کرنا که او سیستم دادی ویزلامیه یعنی سیستم بخو سا پرورده دکی یعنی جبو نویج مثلا یعنی او دبه هنی میناکی کی وی به اما بساده و میناکی او صحیح یعنی ساده میناکی وسای حوال جگوت یعنی جن چما انسان یعنی به ایشتر خوشاوتاندنه هی نینه یعنی اما حاضر خوب بشوتینه خوب بکشه اما دوی سیستمی ده جیان نکی جبه درفت شیرانا مینه یعنی جوان جو ساد کن جوان جو وقتی تا درفت نده یای برای بچه در و یای بچه در اکی دیتر یعنی خوب بکشه یعنی گوشه گیر ببه که و بونالمی یعنی بوناویجی یعنی گرک یعنی جوانجی جنجی براستی جی دوی گوهارتنی دا روله کی پر باشت کاره بلیزه یعنی مثلا دبیجن یا سیستم کی بیر خستن کری به دکاره دروجه دا بلاو ببه یعنی جبونا ویج مثلا تو یعنی جوانجی چقاس ریخستن کری ببین چقاس کومبوی ببین چقاس یکی تیوان هبه و چقاس مجاری زانبوین دا خوکور بکن چقاس واتیا جیان دا خوکور بکن چقاس به معنی جیان بکن و او قصد کارن مثلا پیشنگتی که ده راست بکن دنواجه وکی دا یعنی الا هی در واداورن ایرش بکن بلاو بکنی نکی یا مثلا ها ایرشه که پر گران سر ایران چی بو و گلک کشتی وانجی چی بون گلک جی وانجی خرابون گوهرتنک سیستمی دا چی بو گوهرتنک سیستمی دا چی نبو یعنی گوهرتنک ده حکومتی دا چی نبو هر عینیه تام ترسی ویز یعنی ترس خوفه که زیده تر خستیه سر جواکی
جواکی زیاده تر عذیت کی اونها تبلر زکتیانا جواک نکاره مال خدا بلا راحت برازی مال خدا راحت خوب کی بلا و به حذر پشتوی شری به حذر انسان هاوید زندانا و اعدام اکدایی دا بن اعدام دا یعنی آنجاق به دینامیکی هندری سیستمی دا تو نوا گل دا جواک بخواه به برتکی جواکی بخواه جواک بخو خودی مافی خود در بکوه یعنی جواک بخو دوی سیستم قبول نکی سیستم اکی داگر کره سیستم اکی ظالمه و جواک بینا بخواه و جن و جوان دکارن دوی رولی بلیزن و بکاربن بینا گوهارتن تیدا چی بکن یعنی مثلا سیستم اکی دموکراتیک به گوهارتن سیستم به دولت را چینا بکی دموکراتیک بویم بخو دموکراسی بخونا جواکی داره بر همین جواکیه یعنی جواک بخو دموکراسیه بخو دموکراتیکه جبوناج مثلا بنده بسکنن بیجن اگر او حکومت ورا گوهارتن سیستم اکی دی ورا آوا کرن یه دموکراسی بخواره بینه یه آزادی بخواره بینه تشتکی و ساتونه یعنی جبوناویجی یعنی دموکراتیک بویم بخواه نوا جواکی ده یعنی جواک گره خودی وان نرخا در بکوه ده ها زیدتر مزم بکی ده ها زیدتر خورد بکی ده ها زیدتر شیار به وان مجارادا تشتی که برانبری ویتی شخلاندن دو ورده شیار به یعنی مثلا نه همو چه تشتی که دولت سیستم دخوازه سروی بمشینه گرک جواک بینا قبول نکی یعنی مثلا پشتوی شهری بلکه دو کردستان دا بس ساده جوان کرد چویا چک دای دستیوی پکیوی چکی برانبری کی گرک بشخالی نه ما نه گره برانبری خوب شخالی نه یعنی نه چکی که دولت دی جوان کی کرد دو کردستان دا اگر شهره توی چکی بود چه دیوی جوانی بو برانبر خوب شغل نه یعنی جواکی به دست جواکی خلاص کردن جواکی به دست جواکی داندنا قتل کردن یعنی جبون نمیج یعنی هر جوان گرک به وی بزانه به یعنی چکی که کوی دولتی دای دستی من بود چه دای من از برانبر کی به شغل نم گرک وی زانه بونه ای دابه جبوی گرک وی چکی رانه کی یعنی وی چکی رانه کی یعنی اگر برتک کی وی هیا و اگر نقبول کردن که دوی سیستمی ده هیا با عقل خوب لابکی بزانه بوی نخوب لابکی گرک نکی یعنی اله بسلاح به یعنی اما جبوی که خوب بپاریزه دولت جبوی هبوی نخوه یعنی جبوی که خوب بپاریزه ده همو سینور کردستان ده چک ده دستی سیخوری که هنه جهشی که هنه چک ده دستی و دوی داره ده بپاریزه مثلا چویه گازی انسان کریه آنینه ایکو پایگاه دانه آنی نهاتیه وان را آخویه دبی ده رسمی بسیشتی رسمی تی قبول بکی شو تی بچه مالا خواه روش تی کار بکی چه ماوینا ده بیجه جبوی کسا بیتش تک چی ببه تو سر دوی باجاری ده قتل عام چی که سر وان انسان ده قتل عام چی که یوخسا جبوی که امس ای همبری که خوب پاریزه یعنی و شرکی دستلاتداری ای هگمونیا نوبر خود دمشینه یا بو برجوندی خویه او ویدخه تو برجوندی ای گلاتی دن نکی پکی او گلی کوچک راکی برانبر کی راکی یعنی برانبر گلی خورد کی یعنی برانبر جواکا خورد کی یعنی جبون اویجی جوان گرک وی مجاری دا گرک شیار ببن نه این لیستوکا و همان دمی دا جن یعنی گرک دوی نه لیستو کیوسا و برانبری وانا شیار ببن و بکاره به ده خودی ارک خوی ایدی رو کی در بکن مثلا دو جن پیشنگی جواکیه پیشنگی جوانایه یعنی دوی مجاله دا گرک جن ده زیادتر خودی هم جوانا در که و هم خودی جواکی در که و جبوی که براستی جی جوان نیش خلاندن نه به لیستو کی دستی سیستم بخواد به جوانوی جواکی چا بده شخلاندن یعنی جبونوی جوی مجاری دا اگر راستی جی رخستنه که باش خور رخستن بکی رخستنه که خورد هبه تکاره روله که پر گرینگ بلیزه یعنی وی مجاری دا یعنی بندواری در وادا هندک تشت گوهارتنی چی ببن هندکی زحمته یعنی جبونوی جی اگر بخو بگی گردن نخواه بکاربن ده هم گوهارتن چی بکن ده رولکی باش چی بلیزن هوا رو کن آیا ایران به چاره سرکردنی پرسی جنان و گلان دتوانید بگد به ثباتی سیاسی؟ نخیر بگو من نکاره بگیجش بر اول روشن جی آماجه پیکر هر دوی
yani gişti dama tu yani jiyan mirov meze biki tu nikari parça biki beji bile ev hebe li jiyan de ev tunebe. Yani herkes nakşi xwe heye, rolê xwe heye. Hindek pêştir, hindek paştir. Yani wekû ferşekî dema tu dibînî gulê wî ev gulê ku têda hatin de nexşandin, tu gulekî têda pak bike nehêle bimîne, dibêjin herkes bala wê diçe ser vê derê dibêje acaba ev ferş çima gulekî wî kême şewitiye, tiştekî rijiya ser, seqet hatiye çêkirin. Sakatî wî nîşandine ev nexşê xaliyê yê ferşê li ku derê çawa bi çi mantiqê hatiye çêkirin? Yani hebûna civakê bi hemû rengan ve dibe hebûn. Tu yekê hesab bike, yekê rat bike ya da yekê kemrenge girînge objeye yek objeye obje dibe hebe, obje dibe pak be. Mesela evana bixwe li vir de dest pê dike, bixwe mantiqê serdestiyê çê dike. Ji bo vê filan em bêjin li civakê de beşekî ji jinan dikarin cî bigirin, beşê dî hemû nikarin cî bigirin. Tebeqeyê yek heye, dikare dewdirê devletê ye, hemû mafê wî heye her tiştî bike. Tebeqeyê navîn heye, ev jî dikare heta ciyekî sinûrê wî heye, ji bo yê tebeqeya ser bikaribe hebe her tiştî dikare bike. Yê xwarê ji xwe hiç e. Hem tebeqebendî kirine hem yê ku xwarînin ya xwarîn hesab kirine hemû hiç in. Pîsin, qîzewenin, nabe hebe. Ev ya mantiqê serdestiyê ye yê avakirina wî ye. Li malê jî wê ava dike. Mêr reîsê malê ya da jî gotinê destpêkê dawiyê dibe yî wî be. Jin bin destê wî be dibe wî gudar bike. Zarok jî dibe jin gudar bike. Zarok dibe her duka gudar bike. Mesela xanewadeyekî nedemokratik ça çêdibe bi vî rengî çêdibe. Civakekî nedemokratik ça çêdibe bi vî rengî çêdibe. Hikûmetekî nedemokratik ça çêdibe bi vî rengî çêdibe. Gelekî hejmarê wî zêde ye, ev dikare bibe xwedî devlet û we deselatdar e. Mafê wî heye ser hemû devletan hukm bike. Hîn gelan biborin hukm bike. Yêdin heta ciyekî sinûrê wî heye. Ev dikare cî bigire bibe filanî filanî li nav hikûmet ama yêdî nikare. Evane mantiqê parçekirin û ku derê de mêzekirinê hikûmetê ve yî devletê ve girê de ye ve ji bo vê jî giştî xizmeta berjewendî xwe dike ne yê gelan. Niha mesela meseleyê komarekî em bêjin pêşerojê Îranê de em behsê Îranekî azad yani civakekî demokratîk Îranekî azad behs dikin ki ji xwe ev îddiayê me asûyê me yê mêzekirinê ye ve em ji bo wê heta dawiyê têkoşîn bikin. Kî heye kê nîne boy me pîvan nîne. Pîvan em çi difikirin ji bo welatekî wekû Îranê. Em çi difikirin? Em dibêjin jinek azad, mêrek azad, ciwanên azad, zarokê azad, xanewedeyekî azad, giştî civakekî azad pêwîst hebe. Ev çira çêdibe bi vî rengî çêdibe. Ev civak ev ax yê van însan heye. Yê jine yê mêre. Ew bi xwe dibe biryar bide, bi xwe dibe mêze bike. Ve hemû netewê hene li netewekî 20 kes bin, 100 kes bin, 1 milyon bin, 10 milyon bin hemû wekû yek xwedî nirxin dibe hebe. Ji bo jin jî wisa ye. Tu nikarî diyar bikî. Niha hikûmet werê guhertina çêke. Mesela gelek kes dibêjin li Îranê de êdî jin kefiye nadin serê xwe her seng guhdar nakin cilê wan hemû wekirîne. Ev ne pîvanê azadiyekî. Tiştekî herî basît e, tişta ne ku nirxê xwe nîne. Tu bi zorî kefiye bixe serê min, rûserî bixe serê min, bêje tê ew qasî girê bidî, rûyê min jî tê reklam bikî, tê bêjî vere arayişekî xerîz bike ji bo ku tu pêşkeş bikî xwe. Rûyê min pêşkeş bike, bedenê min veşêre bin hicabê de, dîsa ev jî modelekî dî mereqkirinê ye ku hala ev çî wî heye bin vê çarşevê. Jin li hemberî vê qanûnê nefret dikin, acizin vê kefiyê de avêjin. Jin azadiyê şoreşê li vê kefiye avêtinê li vê avêtina rûseriyê nabînin kî. û heman demê de cil li xwekirinê de nabînin kî. Gotinekî bi vî rengî jî şaş e. Lê rejîm çi dike dibêje vanê êdî ez dengê xwe nakim jê re. Nikarî tu dengê xwe bikî ji xwe. Te dişewitîne yani jin civak hemû li hemberî wê qanûnê dî temamen derketiye. Aniha guhertinê li wê de dibîne. Ev ne guhertin e. Guhertinekî çê bibe pêwîst e destpêkê li hikûmetê de firerengî hebe yani herkes nûnerê xwe hebe.
نه هر کس نماینده خو هبه نه وکونه حال مجلس ایران ده هیه نه بویرنگی حکومت بخود به فرنگی به زمان ده به نونرتی خو هبه هر کس زمان خو بخوینه باخ و ناسنامه خو هبه و لور داد به جن نقشه یکم جی بلیزه مثلا نه gelme sistemi hevserokatiye heye em vê diparêzin pêwîst li Îranê de sîstemekî wisa ve kevî hebe li hemû postekî de nêrîn û biryar hebe ê li vir de esen Cumhuriyê İslamî İran la amade nîne nêzik bibe ne em li evê dibînin kabîneyê ku ava dikin dibînin mêzekirinê wan de em mêze dikin yani dibînin vê tiştê heye ji bo vê jî jin tê de cî negire xwedî biryar nebe xwedî nêrîn nebe îrade nebe جوان ل همان آستده خودی نرین نبه بریار نبه اراده نبه او کمار به هیچ شوازه کی نکاره هبه ماینده نابه نکاره خو آوا بکن دست بگی دبه و کهویه به رنگی بگیره دست باشه پیوسته همو رنگین که هنجی لگل وی بگیره دست و صادقاره بیجه از گوهرتن چید کم و جبوی گوهرتن ایجی نرینی هر کسی دبه بگیره آن نهاجی رژیما کنه هیه اگر که براستی دخوازه خو بگوهره پیوسته وانه همه دست بگه رو نبگل را نقاش بکن دکاره بکه چه مانگه دکاره خوب ده عفو کرن بلا محکمه وان چه به بلا حساب بخوازه گل جن چما دکارن بلکی عفو کرن ما بری جیوه گوتیه بلکی اف جواک عفو بکه قتل عام کوچه کرنه للوت کیدا بلکی دیساجی گناه کی وانی حساب خوب بدن بکاربن لناو سیاست دست خوب بکشن در کون حساب خوب بدن اما یکو آواد به پیوسته به رنگی وری آوا کرن در ویوی نکاره بمینه یعنی وکو و پرسیجی به تو آوایی و نبکاره بیجن فرض بکل سرگل نبکار به ریا هیزی وی بکه نه به پلانین کلی گل در و دا آوادی که وی بکه نکاره یعنی دیساجی تشتکی لشونا رژیما کنه هیه وری آوا کرن دیساجی وی ببر رژیمه کی برجواندی پرست و همان دمه دیجی گل برنگی کی جدا و جاری چند درفتان ویج گل را بو خاپاندن نشان بکه افتره ناکه به تایبەت چی نقش جن لآواکرین ایران کی آزاد دبی لبر چاوره گرد. ریبرا بود دبی گوهرتن این کوچه ببین کو درد ببلا ببه. اگر کو جن تدا جی نگره خودی نرین و بریار و اراده یاوی یا کو بریار بخوب ده نبه و ناو همو گوهرتن آندا نرین ایوی تو نبه دبیجه افسر نگره شخوا. نه دست بکی سر دگیره نه پشرا دکاره چه بکه نه بمینه. Çünkü tu beşeki mazini asası ve civaki raddiki jiboy em dikarim ve bejin pevisti per ciddi heye deri azadiye vedbe rast peviste ve be rasti. Çünkü nahar rejime İran'ı beje az her klinike ki jinan ra vekim her ciyeki vekim ne olsa mesela naha unji dibinin dibeje yani cilo bergusaya mesela men ne evin jin dizanın fakat bila tu avayı nehilen verin xarç kirin hayfe bila ve gerin zatı xwa xabune xo و بلا اساسا د جی بگیرن و گوت یا جی نگیرن به چه به جی نگیرن فلاکت چه به پیوست جی بگیرن جبوی ویجی میزکرین گلکی گیرنگه بله گیشیم به پرسیاری کوتاهی من بله هوا روزین ایوا بحث ایران تان کرد و بحث ایوا که جن و جوان چون بتوانن خواهیم بپرزن و لم خوناقه دا چون خواهیم برای و ببن اسا بلام آوات تیت دیار کردن که رژیم ایران جوابی که زور تند و تیجی هیا بو ام شتانه نظریه و چیه نرین تان چیه لمسه براتوا نها ما بحثا کریر رژیم ایرانی کر پشت او هنی شرکی 28 شباط دست بکر لیدانا آمریکا و اسرائیل و شر ایرانی را یعنی او پشت او هندک جمدی یعنی خواستن برای دیالوگ برای مذاکره هندک هاوکرنا چی بکن او هاوکرن یعنی وقت تختیکی نوبری وانده دمشه یعنی شرکی جمعیه تو مذاکره کی وسان ها ماینده د نوبری وانده نخویی چارەسەریەکی ژی ناخۆیی یعنی وەک تەختیکی هەودڕە وەخت قازانج دەکەن فقط دناوی وەخت قازانجکردنیدا دەولەتە ئیرانی ئێرشێخوا سەرگەل پر زیدەگیریە ئەیدام پردایە پێش و ده همان وان مهی داویه دا بلکو بساده جوانی کرچی و جوانی هم ایران بخوشی ایدام کریه و سا دختکی پر اوهیه یا دیتر گلک سر وان حزبی ای سیاسی ای کرد ای روشلت کردستانی
دست پیکا لیدان خورا هر خواست شبوی خوب بده نشاندان از همه از سر لنگامه از نه هلوشم از برسفت دم سروان حزبا لیدان خوب پرزیده کر هیا دهونه جی ایروجی سروان لیدان هبو و همان دمه برانبر ای پجاکشی و داوی دخوازه ایرشی خو چی بکی مثلا هزه یره که دهندری روشلات کردستانی ده هیا هر کسی دزانه هیا بساله هیا اما چند روزه داوی دوی مهیدا گلک جاره ایرش چی کریه توپاران کریه بدرونا ایرش کریه یعنی او دخوازه اصنده یعنی جبر ملکی دا لدر وادا جخوره هندک دخوازه حکومی سر هفدو بکی و ملکی دا جی هم جواکی چافترسان دیدی که سر جواکی داتی و ملکی دا جی هیزه که کوی داری ها او هیز جبوی پاراستن اوی گلی وی داری او هیز تو نها شرکی برانبری رژیم ایران اعلان نکریه نکتیه تو شرکی دا چرچوه پاراستن روا دا پاراستن اوی گلی دکی آگر بستکی که نوبر پژکو دولت ایران ده هیا او بسالای او آگر بست مشه و هیا نهاجی در وی آگر بستی نه پژک در کتیه و نه هیزوی ایلشکری وک یرکه وک هپجه در نکتیه ام پرنسیپی وی آگر بستی و گریداینه اما اگر ایرشی خو بردوام بکی حقی مسلمه ورشو خلاندن جی وی جاری دکارن بلا لوما نکن جبر کو یعنی تو بچی سر وان جوانا دا تو بچی سر وی هیزی دا تو بچی هیزه کی لشکریه و هیزی پاراستنیه و چک دستی ویدایه تا هر روز سر دا بچی تو بخوازی قصد جانی وی بکه تو شهید بخینه تو بیخی کمینه تو نقطه وی بمباران بکه او جی ای پاراسته حق پاراستن خوی ای روا چرچوی پاراستن روا دا ای خواب پاریزه جبونا وی جمع دو بیجن یعنی ایران گرک دو جوان کریار خوبرده یعنی نکه نشرکی وسادا یعنی بمب باران خوب بلا بدی سکناندن ایرشی خوی ای هوایی بلا ای درون بلا بدی سکناندن بلا کمین خو سر ریکا بلا راکی یعنی اگر راکی تو اوکی ما کو ام بچنها شرکی برانبر ایران ام اعلام بکنین ام نکتن نابر تو شرکی دا یعنی ام تی طرفداری کو در و دا ایرشی سر ایران چی بگه ام طرفداری ویژنینن یعنی طرفدار شرا امنینن اما هم چرچوه خو پاراستنی دم خود پاریزن تشتی کد خواستم میجمعه بله زور سپاس بو بشتر بونتن بله بمش گیشتیم به کوتاهی برنامه کمان سپاس دانده که این بو بینین و گوگرتنتن حتی برنامه که دیتر سرفراز و سرکاتوبن